Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Xana xiyimbeleri Mayengani the president vo lava ku kavanyeta album ya Rhangani the producer ke? Hi ta va hi swi vonile xiyimbeleri Mayengani the president hi siku ra vumune Ndzhati kwala ka lembe ra 2023 va fika va hi tivisa leswaku ri n'hweti ya Nhlangula hi yi tshikela vona kumbexani hi yi vekela vona, laha mahungu ma nga hangalaka ya vula leswaku ri Mayengani the president va lava ku humesa tinghoma eka n'hweti ya Nhlangula leswi nga viya swi vanga huwa swinene, laha G1 Solomon na vona va nga ta humesa album hi n'hweti ya Nhlangula, laha na vona va nga fika va khumbeka eka mhaka leyiwani hi voni va endla nkandziyiso na vona va kombisa leswaku ri a ku na munhu loyi a nga va chavisaka. Se leswi swi nga endla leswaku ri ndzi endla nkandziyiso lowuwani a hi mhaka ngopfu ya Mayengani the president na G1, i mhaka ya Mayengani na Rhangani the producer, tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku se va tirhisana vakulukumba lava, naswona loko va karhi va tirhisana hi matirhelo ma vona ma khale hi tiva va siyerisana kumbexani va nyikana nkarhi wa ku loko un'wanyana a humesa album ya yena yi nyikiwa nkarhi wa ku yi kota ku tirha. Se ha swi tiva leswaku Rhangani the producer hi ntolovelo i nkarhi wa vona leswaku ri n'hweti ya Nhlangula va kumeka va humesa album. Se loko Mayengani the president na vona va tlhela va humesa tinghoma hi n'hweti leyi fanaka, a mi voni leswaku swi ta tlhela swi veka xungeto eka album ya Rhangani the producer leswaku ri yi nga twakali ke? Hi ku ya hi ntiyiso ha swi tiva leswaku ri exikarhi ka Mayengani the president na Rhangani the producer munhu loyi a nga na vanhu ngopfu kumbexani a rhandziwaka ngopfu i Mayengani the president, naswona loko va humesa hi nkarhi wun'we na Rhangani the producer naswona va karhi va tirha swin'we, ndzi vona ingaku kun'wanyana swi ta fika swi kavanyeta album ya Rhangani the producer tanihiloko va karhi va tirhisana. Se mina hi mavonelo ma mina ni vona ingaku xiyimbeleri Mayengani the president a va fanele va nga humesi tinghoma hi n'hweti leyi fanaka, laha ku faneleke ku humesa Rhangani the producer hi mhaka ya ku swi ta fika swi kavanyeta album ya Rhangani the producer. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisani xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.